Hello guys, balik taglaag karon and this time adto ta sa August Cafe. Katong bag-o nga open nga cafe diri sa Camaman-an, Cagayan de Oro City. So tara, let's go. Hey guys, natakaroon diri sa August Cafe and Restaurant. Itong sudlo na to, na overlooking dito. So, yung entrance.
ang road yan. Ilan second floor, wala pa kamulo pag construct. Pero Bougainvillea. Oh, overlooking kaya guys, tapos hangin, di ba? Sila eh. Pero ay lang road. Oh, tapos so if na mo time din taga Cagayan de Oro mo, so visit lang mo dire. 5 to 10 minutes lang siya from city proper sa Cagayan de Oro. Ato sang suroyon to naslay atabay dire. While nagwait ko og kuan ang food para gi-serve na. Oh. Hindi sulod ay. Oh, jadi ini bro. Oh, tsada king ko ano? Sky. No entrance fee din dito guys. Mag-order lang mo og food aron dili ra pud kayo ulaw. Okay, mag picture, mag video ba mo dire. So order na lang mo og foods. Patara akong kaon sa akong kaon dito. Good. Ano ang view guys, ganahan mo dire standby. It's current time, it's 2 PM. Standby mo dire with your friends or family.
Overlooking gyapon dire silang parking area guys oh. So, overlooking in Cagayan de Oro City. Dire ra din guys located sa Camaman-an, Cagayan de Oro City. Sa parking area nila. So I think dire ako tama na ning video guys. So if ganahan mo nga ni klase nga video, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye bye.